pozdrav svima, dobrodošli na Balkan Vod kanal. Evo danas sam odlučio snimiti jednu sa LC-om, ali ovaj put odigranu dobru, jer uvijek snimimo onako osrednje neke sadržaje, znači gdje ono, ili sam pobjedio, ili sam zgubio, ili nešto tako, ali ovaj put prvo sam snimio, pa onda ćemo pustiti. Znači, ovo je odigrano sa LC-om, dosta dobro i fino odigrano, onako, recimo, znači, startna bitka, Livebox, nema puno zvukova, da se malo ipak bolje čuje moj glas, jer sam dobio malo primjedbu da me se baš ne čuje dok govorim, pa recimo, evo malo da me se i čuje. Znači, ovo je snimka iz replaysa iz Vota, znači tamo gdje je snimljena igra ima replays, to većina zna koja igra. I možete uvijek poslije pogledati kako ste odigrali. Neki put taj replays radi, neki put ne. Ajmo malo na samu igru. Evo, znači, ovaj prvi pokušaj bio malo spotanja. I tu sam dobio po guzici. Ali nema veze. Ja. Znači, ovdje je onak igrano čisto malo lukavo. Tu ćemo sad pokazati da i mali tenkići mogu napraviti dobar rezultat. Samo treba malo razmišljati i malo lukavije igrati. Znači, ovaj prvi pokušaj je bio dosta loš i odmah su mi skoro pola oduzeli helta, ali vidjet ćete dalje kako će se igra odvijati, jer ovo je, znači, replays koji sam ja već odigrao, pa gledajte i uživajte. Zezam se. Znači, idemo. Tu su oni napali po ljevoj strani i boga mi stisnu stvarno dobro. Znači, kad igrate ove male tenke, njihov prvo i primarno atak da spot. Dobro, u ovom slučaju sam ja izašao malo van, nego sam tu i možda izginuo, recimo. Ali imao sam malo i sreće, išao sam mu pomoć i dobro, evo, jednog smo kinuli i napravio sam nešto. Znači, daljim tijekom igre vidjet ćete tu u biti mi već gubimo. Znači, treba uvijek znati sa lightovima kad se povući. Recimo, ovdje malo spot i bjež nazad. Znači, na ovoj mapi, recimo, to je grdo po toj strani kad napadaju, treba ih uvijek malo držati u spotu ako se može. Evo, tu debelo gubimo. 8-5 za njih. Mislim, dosta grda situacija. Sad je odlučni tu trenutak. Ovdje krećem na ovog dole 5.44, on tu zadava dosta problema, spota ove naše. Tu ga rješavam. Taj potez je malo, možda čak i prelomio igru. Znači, oni su dosta vodili i tu je možda bio čak i prijelom. Znači, ovaj dio ću ja držati koliko god mogu, jer nema, evo jedan spoter je otišao preduboko,
Znači, tu me sad odspoto i tu sam isto malo srećem, evo da sam izašao van, malo gore na brijeg, vjerojatno bi me okinuo par puta i zato sam se natrag vratio dole, dok recimo se ne ugasi spot njegov. Znači, kod tih spotara treba uvijek gledati da iskoristiš tu njihovu, znači, bolje spotanje od ostalih. Sada ovisi ko je s druge strane, naravno. Znači, ovdje se bježi malo, povlači. Pokušava se držati neki spot. Jer ako nema spota, ne može se ništa napraviti. Evo vidite, tu smo uspjeli na 9.8 smanjiti dosta, već je tu malo bio uspjeh. Znači nema šta, malo držanje u spotu i bjež. Jer se dvojica krivo ovdje i vrlo je teško to sad ići u neku borbu s dvojicom. Znači treba malo luka odigrati. Znači ovo je LC mali tegić, dobar za spotanje, pogotovo za spatanje, za pasivno spotanje. Znači, evo recimo, kad se stane ovako u grmlje, šteta ovaj ber previše izašao tamo van i nema šanse tam među njima. Evo tu ga zovem da se vrati, ali to će ga koštati. Znači, ovaj sad ide drugi dio prelomni. Mi dalje gubimo. Tu ću sada ići malo pomoći Projetu, što ga ovaj stisnuo. Jer znam da sam brži od S3, 2, mogu ga malo vrtiti. Evo. Tu sam dobio grdi udaraca od RHM-a, ostalo je malo HP-a i sad se treba izvući. Sad smo u teškoj situaciji. Znači vidjeti kako se dalje igra odvija. Evo, još gore. Projeto poginuo. Reloader koji nam je... Znači sad treba koristiti maksimalno prednost spota kod LC. Znači ovdje se čeka, nema šta. Oni imaju više tenkova nego mi i imaju više HP-a. Ovdje sam pucao jer sam bio prilično siguran da me neće spotati. Vidite koliko je krug spotanja. Tako da neki put i na to se gleda. Recimo da me odspotao, bilo bi teško situacija, možda bi me iskinuli. Stalno sam se tu vrtio tako da mogu jednu i drugu stranu spotat, jer dolaze više. Tu je škorpion. I sad je bilo tu riskantno. Hoću da daljati me. Sva sreća pa nije me otkrio. Evo tek sada. I onda bris. Idemo dalje. Da vidimo šta će se odvijati dalje. Mislim ja znam pošto sam snimio već to, ali sad ćete vidjeti. Znači za nas je dosta teška situacija. Ali vidjet ćete, LC će to izvući. Znači, sad tu lagano preuzimam inicijativu, pokušati to odspotati
tu ovoga T28 porta. Zato stavimo, evo, spotane i sva sreća ne vidi me. Vidio sam da je ispucao, zaobilazim ga i rješavam. Vidite, neki put treba malo i tako malo i oštrije i malo hrabrije pristupiti i to je sad prelomilo drugi put igru u našu. Mislim, nije još u našu korist, ali je prevagnulo dosta. Znači, gubili smo onoko, a sada smo 3-3. S time da oni imaju jednu artiljeriju, mi nemamo. I sad preuzimam inicijativu i dalje, zovem pomoć, idem probat odspotat ovu dvojicu što su tu. Da ih probamo riješiti. Jel nema druge. Malo je do kraja, evo 3 minute i 50 sekundi i treba nešto poduzeti. Znači tu pokušavam odspotat njih dvojicu. Sad ćemo vidjeti šta ćemo uopće uspjeti. Naravno zovem pomoć jer nema druge, sam ne mogu. Polako se šuljamo ko mačkica. Ovaj RHM s druge strane, vidjet ćete, izgleda da ima jako dobru kamuflažu, teško ga je otkriti, a tu je negdje. Krije se. Inače, ovaj LC dobro otkriva, pogotovo s dobrom posvetom, a ja ga još nisam otkrio. Evo još 3 minute do kraja. Gubili smo dosta i vidjet ćete kako će se završiti. Znači, evo, nas dvojica ostajemo. Sad gledajte kako RHM brzo nestaje. Znači, isto riskiram, da li će me otkriti, sva sreća nije, vidite koliko je blizu, sad je nesto, što bi ga trebao biti otkrit, ali eto, znači ima dobro kamuflažu, tu na blind shoot, znači na slijepo pucam i jednom sam ga uspio otkinuti. Znači, sad već malo polako bolja situacija. Idemo dalje. Tu ćemo probati riješiti ovo RHM i zato jedan naokolo, da mu probam doći s leđa, jer naravno onak me okine, gotov sam. Zato malo lukavije i malo okolo naokolo. Igramo se mačke miša. Evo, sva sreća, Čarter je tu pomogao dosta i riješio tog RHM. Sad ćete vidjeti, evo sad je već bolja situacija. Idemo dalje. Znači, tu je otkriven ovaj SC-59. Znači, sad opet slično radim ko sa RHM. Idemo s druge strane okolo, jer znamo gdje je. Malo ubrzat. Evo ga ovako. A tako ne traje. Malo. Znači tu dolazim. Sad ćemo usporiti da se vidi šta se desilo. Znači tu sam na fullu. I onda drugi puta sam ga uspio riješiti
Evo, tu je treći prelomni slučaj, rješavanje i tu smo u totalnoj prednosti, ostaje me samo Arti i sada uzivamo u bazu i ne mogu nam ništa ovdje. Evo jedna snimka LCO-a u dobroj igri, da ne snimam uvijek recimo neka osrednja igra. Ova je dobra igra bila. Hvala na gledanju, lijep pozdrav svima, hvala što ste bili na Balkan Wall kanalu.